дар рӯи экран мебуроянд, мегӯянд ки ба хотири Аллоҳи мо, ба хотири Аллоҳ кӯмак кунед, рӯтона сиё мекунед. ба хотири Аллоҳ несте шумо. ба хотири Аллоҳ ки мебуде, 1000 чух намемонӣ, намегирифтиш. Ассалому алайкум мардону ва хоҳрони гиромӣ. Чӣ хеле ки дар видеои пештарам гуфта будам ки то 1 сентябр онҳое ки ба зуборҳо машғул ҳастед, ҳаромхӯрӣ мекунед дар зуборҳо, хиёнат мекунед, фоида ба даст меорен, ё бас мекунед, ё ошкор карда мешавед. мо то 1 сентябр муҳлат додем. Ина то имрӯза онҳоеш ки қоил шуданд, бо мо ҳамсӯҳбат шуданд, қоил шуданд ва биромадан бас карданд, дигар дар зуборҳо иштирок намекунанд. Яъне хиёнат, иштибоҳ ва фоида ба даст овардагӣ ҳастанд. 97% ки ман гуфтам, ҳамун 97%ш фоида ба даст меорад. ва онҳоеш ки саркашӣ кардагӣ ҳастанд, иншааллоҳ ҳар як кадумаш мебурояд. ҳар як кадумаш бо далел, бедалел не, бо далел ошкор карда мешавад. ба валлоҳи қасам, Аллоҳ дар тори сарай, ҳар як кадумаш, ҳамун 97% ки ман вай кардагиам, номбар кардагиам, 97% ки ман гуфтагиам, ҳар як кадумаш 1000 сомон, 1500 сомон маблағ мегиранд. яъне чӣ хеле ки гуфтем 97%ш фоида ба даст меора, ҳаминҳо аксараш қоил шиданд, бас карданд. чӣ хеле ки мо ваъда додем, гуфтем ки то 1 сентябра агар ки биромадеу, қоил шидеу, бас карде, дигар ошкортон намекунем. ва онҳоеш ки саркашӣ карданд, қасам хӯрдем, гуфтем ки ошкор карда мешавен. интизор шавен, бо далел чӣ хел шуморо мо ошкор мекунем, чӣ хел шуморо исбот мекунем ки дагиҷо ва чӣ хел ҳаромхӯрӣ кардагӣ ҳастем. Аллоҳ шоҳид аст, занг мезананд, ставка мемонанд, валлоҳи қасам, ставка мемонанд, 1000 сомон, 1500 сомон метӣ, ба ман миём сиёнкат мекунам, дар ютуб мепартом. бовар мекунед, суҳбат мекунед қачишон, мега ки охи и зиндагӣ май, охи ман дар ютуб ман меҳнат кардагиам, ман чӣ хел намегирам аю сум. охи е бадбахт, ту меҳнат кардагӣ, чӣ кори кардагӣ ҳастӣ нестӣ, ин меҳнати оно муҳоҷиро ҳай, оно муҳоҷиро да ту подписатсия кардагиян, муҳоҷиро да ту фоида овардистиян. бо ту бадбахт ай чӣ сум мегирӣ, ай эҳтиёҷманд. Аллоҳ шоҳид аст, ҳар як кадумаш занг мезана, ставкаша мемона. 1000 сомон мега ставкаи ман, 1000 сомон ставка май, 500 сомон раҳпулӣ мешава, 500 сомон дигар суми операторон мешава. охи субҳаналлоҳ, наход ту одаме ки шахсияте ки эҳтиёҷ ба кӯмак дора, эҳтиёҷ ба пули мо ва шумо дора, ту субҳаналлоҳ барои сиёнкаш кунӣ, аю сум бигирӣ. бародарон ва хоҳрони гиромӣ, бовар кунед ку эҳтиёҷ дора ба кӯмак, надора сиёнкаш мекуна. 1000 сум метия сиёнкаш мекуна. лишби ҳамо 1000 сумаш бута тамом. ӯ эҳтиёҷ дора, надора, фарқ надора ба ӯ. бародарон ва хоҳрони гиромӣ, барои як шахсията мо ба шумо тавсия додан, 3 рӯз 4 рӯз аз думи ӯ мешем, 3 рӯз 4 рӯз аз духтур мегузаронем, 3 рӯз 4 рӯз мебинемш ки чӣ ҳолат даҳай, баъдан видеош мекунем, ба шумо тавсия метиҳем ки ҳамин бародар ё хоҳар эҳтиёҷ ба кӯмак дора. субҳаналлоҳ, мераванд сиёнка мекунанд, тафтиш намекунанд ки аввал эҳтиёҷ ба кӯмак дора ё ки на. бале, мо медонем 80-90% қариб мардум мегӯянд ки мо эҳтиёҷ ба кӯмак дорем. охили хел намешава. мераи аввал тафтиш мекунӣ, аввал эҳтиёҷ ба кӯмак дора ё ки на, баъдан зубор мекушоиш. инҳо мераванд, ҳамин хел камерара мегира, 1000 сум ваъдаш додагӣ охи ё 1500, мерава сиёнка мекуна, сиёнкара мегира, мерава монтаж мекуна, 1500 ҳаст. охи субҳаналлоҳ, агар дар душанбе бошӣ, ба ёвона ё ки ба кӯлоб, амина хай ба фарховур кӯлоб иҷора бигем, хайна 80 суми раҳпулӣ боша, агар туда абрада 160 сум мешава, хайна 200 сомон. охи ту 1000 сомон, 1500 сомон мегирӣ. ту барои як сиёнкае ки вай мекунӣ, барои ӯ 1500 бигирӣ. ӯ бечора мерава айбан қарз мегира, мера суми ира метия ва баъдан кор борша давом додан мегира. Аллоҳ шуморо ҳидоят кунад. ба валлоҳи қасам, чӣ хеле ки қасам хӯрдам, бо ҳам қасам мехӯрам. ҳамоне ки мондагӣ ҳастен, ман намегӯям касое ки ҳаромхӯрӣ намекунанд, истанд, ба хотири Аллоҳ амал кунанд, ба хотири Аллоҳ кӯмак кунанд, ба хотири Аллоҳ дастгирӣ кунанд. Не ки ман онҳоеро мегӯям, дар рӯи экран мебуроянд, мегӯянд ки ба хотири Аллоҳи мо, ба хотири Аллоҳ кӯмак кунед, рӯтона сиё мекунед. ба хотири Аллоҳ несте шумо. ба хотири Аллоҳ ки мебуде, 1000 чух намемонӣ, намегирифтиш. ба ҳамин хотир бародарон ва хоҳарони гиромӣ, онҳоеш ки қоил шиданд, мо ошкоршон намекунем,
онҳоеш ки қоил нашидагӣ ҳастанд ба валлоҳи қасам якта ба якта ошкоршон мекунем. ман бо мегум ки онҳои ду се каси дигааш мондагӣ аст, ҳамун ду се каси дига меброӣ бас мекунӣ вагарна ошкор мешӣ. ман бо далел гап задистам, ман бо далел исбот мекунам ки дагиҷо ва чихел ва кай ҳаромхӯрӣ кардагӣ ҳастем. аз алло шарм кунӣ. ما خواهش داریم که ما ستم عیبیم نابیناییم ما از شما خواهش داریم که ما در کمک کنیم یزنم عیبه هم نابینای خودم نابینام ما از شما خواهش داریم که ما را یاردم کنیم ما آدم های بیچاره را یاردم کنیم. سلام علیکم برادران مهاجر و دوستان عزیز. امروز برادر ما تجمعیم به خانه ما تشریف آورد. من خودم معیوب گروه 2 با اصول اول حق می‌گردم. آیدم باشد معیوب گروه 3. این کس خرسنگلم، این کس هم نابینا هست. ما صاحب 3 فرزند هستیم. از همه شما احتمالاً خواهش میکنم برادر. شاید امروز من سلامتی ساز می‌داشتم. قطار دیگر برادران مهاجر می‌رفتم. زندگی خودم پیش می‌بردم. و هرگاه تا شما محتاج نمی‌شدم. که امروز باور کنید برادر، من امروز مجبور شدم که بالای اکران هر یک شما باید این سخن بزنم. فراموش نکنید که من از خرسنده خودم نیست. برای زندگی امروز من مجبور کرده که من همه کار کنم بالای اکران باور کنید برادر، جاش میشه که نمیرم نونه بخوام، جاش میشه که ایسابی که دیگه ماه نزدیک میاد دیگه نمیدونم سومی کوارتر ما بتم، سومی سوید ما بتم، سومی او ما بتم. گودک تا چند گودک هر روز بین میوه یک چی حواس میکنه یک چی آرزو میکنه. من همه آرزوهای همه گودک حتی بجا آوردن نمیتونم. شاید ساز میبینی یا آیله هم ساز میبینی. خیلی شکرانه الله میکنیم که 3 تا فرزند سالم داریم. خیلی قرآن خوانده نتونستیم، ممکن فرزندای ما بخونن. شکرانه خدا میکنیم که هم نمازکمون به وقتش میخونیم. نمیگو همین سکسیش همین خوبه که هستیم میره نماز تا در تورات میکنیم به وقتش میو. قشلاق باشه ما نتونیم سرمون در سر چیز میزنه تا میریم و چیزا میویم که ما شکرانه میکنیم که خداوند مرا تا دختر بده. قلنا پول کوارتر نباشه با ما باشه یا بلا میکنیم. امروز گفته سنگو برادر دیگه نمیدونم روی سفر سنی کجا کنیم، چون که دیگه آواره شدیم. این به نزدیک هفته هم در سومی کوارتر بخیز اونم که سومی کوارتر اون ما 2 روز دادیم بسر اونم که شما نمیتونین بخیزین. یک از خواهر زنم هست، این هم معلوم گروه شماش نابینا هست. در 3 ماه پیش اپیاس اکادبلیمش اپیاس کستا اما حسابی اپیاس این 3 ماه میشه که دارو و کاش اقلا خریده نمیتونه که با پای خودش بخیزه و هم بیان دونی خچه باور گویی میشه که سومی نفقه همی و سومی نفقه خودم جمع کردن سومی کوارتر میتونه که یک سومی نفقه من سومی نفقه میخواه و کوارتر میتونم دیگه نمیدونم چیکار کنم. از اون میکنم که شما و برادران مسلمان هست و امروز در بای ما هستن. از شما همونقدر خواهش دارم که دستگیری کنین تا که ما خودمون تنها حس نکنیم. البته صاحب همه الله مهربان است و برادر به خاطر الله دستگیری کنیم، چون که ما دیگه در بدر آواره این حساب ایجابی خزونده سمون دیگه نمیدونیم که با کجا و همین وقت در کیا بکنیم که ما در خونه در هفته کارتای زویبانگم با نام گدای و گلارو زنده نه 22 02 20 23 27 22 89 32 میباشد. کارتای دوشنبه سیستم با نام گدای و صدبر صفحه 97 62 49 29 76 83 13 میباشد. برادران و خواهران گرامی، این مصیبتی که بالای سر این برادر و با همسرش آمده است به نهایت مشکل است. سبحان الله، برادر خودش معیوب است و همسرش نابینا است. سبحان الله، بالای این فرزندش کمترک بیمار است. به همین خاطر با ما مراجعت کردن و کمک خواستن. برادران و خواهران گرامی، از هر یک شما خواهش میکنم که چه قدر میتوند 1 روبل 10 روبل 100 روبل
500 рубл қудрат ба тавоноӣ онҳое ки дороии кӯмак кардан доранд ба хотири аллоҳ кӯмакшон кунед чунки бениҳоят ҳолшон бад аст ба мо муроҷиат кардан ва кӯмак хостанд картҳои худшон аст бародарон ва хоҳарони гиромӣ номарои худшонам мемонем иншааллоҳ ва метавонед ба мин бародар худшон занг занед ва пурсон кунед аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам видеоро то охир тамошо кунед ва хулосатона бироред баракаллоҳу фикум ва онҳое ки кӯмак мекунед дастгирӣ мекунед ҳама вақт аллоҳ ҷазои хайртон тия ки ҳама вақт пешқадам ҳастем ва масъалаи авиакаса бисёре ба фикр мекунед ки ҳамин масъалаи авиакасаро бисёре бад реклама мекунанд бародарон ва хоҳарони гиромӣ аллоҳ шоҳид аст чандин бор мо шунавидем ва дидем ва муроҷиат кардем ки аз интернет мо билет харидем ва субҳаналлоҳ билетҳоро яъне фанмон кардан фребмон кардан ба ҳамин хотир мо мехоҳем ки ҳамин масъалаи билетҳо масъалаи ҳамин чизҳо дар як дастҳои зананд ки дасти мисол фиребгар набошад ба ҳамин хотир мо шахсеро тавсия метиҳем ки худум гарантияи ҳамин чизҳо ҳастем иншоаллоҳ ба хотири аллоҳ касое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд марҳамат дар ин номеро занг занед ва ба тамоми давлатҳоро ҳаста билети электронӣ аст аллоҳ ҷазои хайртон тия барои дастгиритон барои кӯмакотон барои ҳама тарафа поддержкатон ҷазакаллоҳу хайран салом алейкум.